सांग मरे सगळं बसपाचे ठरले रे सांग मरे उबर कसं चालू झाले नाही उबर कसं चालू झाले विकास साहेब तुका परत एकदा सांगता उबर चालू जावंक ना ना चालू झाले कंप्लेन ही कंप्लेन टेबल करता सर उबर हांगा गोंयांत चालू साऊथ गोवा ज्यांनी कंप्लेन केला पोलीस स्टेशनार हांव तुका ऍप दाखयता हांव ऑलरेडी यूज करपाक लागले ऑलरेडी यूज करपाक लागले होम मिनिस्टर आतां सांगता की आधी बेसिसार सांगता गायडलायन्स हो पळय हांव टेबल करता ना हांव तुका ऍप दाखयता स्पिकर सर ऍपाचेर येयला सगळे मोबायलाचेर दाखयता सगळे लोक बुक करून वचपाक लागले एअरपोर्टाचेर शंकर बामणकर की सांगता स्पिकर सर शंकर बामणकर मिस गायडी सभागृहान जेन्ना आमी आसा क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय हे रॉंग स्पिकर सर येस आमकां क्लॅरिफिकेशन सारकें मेळना येस Also motorcycle pilots because your 2025 central guidelines we'll discuss both yes we'll discuss and this is currently a draft guideline yes that's what yes ड्राफ्ट म्हणटा मरे तुम्ही चालू करता ना उबर चालू झाले गोंयांत चालू झाले श्री शंकर बामणकर it can't be enforced. Attention of the House is drawn to the urgent matter concerning severe livelihood disruption among gold transporter at Mormugao Port and its adverse impact on the state economy. There is a widespread financial distress among local transporters, many of whom now have idle trucks and uncertain future due to awarding of transport contract to outsiders at Mormugao Port. Transporter business support many livelihood, including driver, cleaner, puncture shop owners and mechanics. If this continues, Goa business will collapse. The step the government intend to take in this regard. Speaker sir, Mormugao Port Authority is governed by the सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांमध्ये Speaker sir, the Mormugao Port Authority governed by the Major Port Authority Act 2021. The state government has no direct jurisdiction on the internal functioning of the Mormugao Port Authority. However, the calling attention raised by the Honorable MLA is basically to deal with the transportation issue. Hence, we will take up by the central government at the appropriate platform with the Mormugao Port of Authority. Speaker sir, तांच्यानी हे फुडें व्हरच्या पयलीं हांव मुद्दाम म्हणून सांगता की कन्सर्न बाब संकल्प आमोणकर हांच्यानी विशय जो मांडला तांच्यानी म्हाकाय सांगला थंयसरले वर्कर ताजे जे आसा पळय न्ही हे वर्कर तांचें काम वत न्हू हो भंय ताका जो क्रिएट जाला पळय न्ही तो आमी ऑलरेडी आय एम इन टच विथ द कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया